Pamiarsa ngeraksa kualitas toyo danu batur kintamani, Pemkab Bangli rajak niwakang ekoenzim. Pemargi nucap memargi antuk maundagang, terus rauh mangkin sampun pemargi kaping 5. Pemkab Bangli mau sang kualitas toyo danu batur rauh mangkin sampun mecikang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli Putu Gandawijaya Mausang niwakang ekoenzim sani kaping 5 puniki kemargiang ring tengaheng danu. Wenten langkungan kali dasa ekoenzim sani katiwakang taler kaedin antuk restocking ulam. Ekoenzim sampun sidong nguah kualitas toyo danu batur. Kekantenang kuentenan toyo danu baturi sampun sayan bersih. Anutin saking hasil uji kualitas toyo sani kemargiang ring galah ukuran kauningin sampun saya nincap becik. Panureksan toyo selanturnyane pai ketandane pacang meprakanti sareng P3E. Ritat kala niwakang ekoenzim punike Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arte nanin ngwajikin rupa tur mausang toyo inucap sampun bersih saha nenten mabo. Ya diasdun kualitas toyo becik ri sampun katiwakang ekoenzim. Toyo danu bature durung kekantenang layak dikonsumsi langsung. Pemkab Bangli ngerencanayang program gertak ekoenzim Raja Kemargiang kantos ping 11 kali wuku apisan. Kantos mangkin kuentenan ekoenzim ring danu batur sampun katiwakang langkungan 100 ton. Dayus Basrina Bali Pos Nguningayang.